Kua taka te toki ki te whare kōti o Rotorua. Ia rā, tai mai ai e nei roia Māori ki te mahi ki konei. Pai te rongo, kai te tuku monei hei hanga whare hau mo te Kōti Whenua Māori, kei roto i te rātu tari tawhi tōnei. Kāre tika ana mo mātou mo tātou te hunga e mahi ana i roto i wera momo kōti. And pai te rongo kua tukuna he moni hei, ko te kaupapa, hara i te mea kei te whakatika i tēnei o nā whare, no aiho, engari kei te hanga he whare hau mo tātou e mahi ana i roto i te Kōti Whenua Māori. E whia ke ngā wā ki ro kōti i tēnei uri o tūhoi me ngā tiawa e roi ana. Hei hanga i tētahi whare hau mo te Kōti ā-rohe mo te Kōti teitei, tērā pia, engari kia tū he whare anō mo te Kōti Whenua Māori, kia hau nei minu aki te moni hei kawe i taua kaupapa, hara tērā i te minu aki i taua pūtiara. I'm very excited to announce that $100 million is being invested by this government, made up from savings and other infrastructure projects so that we could actually get this development underway. Tai mai ai te minita take kōti ki te tuku whānui i te karere nei, ka hangaia e te Kāwanatanga, i e tehi whare kōti hou, mā ngā moni o te tahua i tēnei tau. The build is going to occur in 2027. First of all, we need to demolish buildings that are currently on land that has been purchased for this. That's going to occur this year. But more importantly, we are going to have a whole new Rotorua law courts where our High Court, our District Court, our Coroner's Court are going to move into a new area in Pūkōrero Street, and the Māori Land Court is going to be rebuilt on this site once the move has occurred. But it doesn't sound like it's enough. However, it's a start, we're talking about it, we're getting things rolling. How do we stop the spend from increasing? We get on with it now so that the costs don't just keep elevating, because that seems to be the trend. Ko ngā kōti ture hou o Rotorua, ka hangaia ki te tiriti o Pukuatua. I nā riri ai tērā whare, ka hunuku ngā kōti ki reira. Ka horo ngā whare ki konei, kia rite mo te Kōti Whenua Māori hou, ka tīmata ki te mahi hanga whare i taua kōti, hei te tau 2030 mātahi. It's long overdue. What's happened here is we've had years and years and years of having to put up with a building which is just not up to standard and not fit for purpose. Now we've got to the point where we've got black mould in the facility. I am aware of the mould, I'm aware of the wet carpets, the water running down the walls, and just the pure bad state of the Rotorua Land Court, Māori courts and High and District courts. So this is long overdue. Kia hau nei, nui ana nā mahi o te Kōti Whenua Māori o konei. Te rahinga o nā tangata hara mai ki konei hei tuku i wā rātou, hiahia mo wā rātou whenua. So nui nā momo tarate i konei. Nui nā te hunga e mahi ana hei tiaki i te whenua. Te āhua nei, kua mutu a hinerau rāua ko Max ki ro kōti i te rā nei. Mai o hapānapa, ma Aukaha.